Kodhi County Mamigori wayudo ni komanda mar obila e sub county Marongo Salim Fundi okwayo jodak e alworano mondo omi oti machiegni gi obila e tieko chuth weche mag njore e alworano. Fundi owacho ni giseneno ka jopiny monjo obila e gwenge makono, gino mabende oserocho tudruok makare e kind jopiny kod obila. Ochiwo ranyisi kod monj makamano mabende nchane otimore jumbe 2 mokalo e sub county Marongo e kinde mabende obila ne odhi e gwenge mag North Kamagambo mar ne maka chije moko manitudo kod lwenje mag kit chwech. Hatupati cooperation kutoka kwa wananchi. Wakati officers walienda kuchukua hatua kwa kukamata wale wahalifu ambayo tulikuwa tunashuku walihusika katika kumshambulia huyu mama, majirani waliweza kutana against the police na kuanza kurushia polisi mawe, na polisi walikuwa in uniform, walikuwa na gari la polisi, waliattempt kushambulia polisi wakiwa kwa kazi, na ile tulikuwa tumeenda kuchukua hatua na kusaidia yule mama ambaye alikuwa amezulumiwa. Komanda mar obila nowacho ni jopiny koro to nyaka we monjo obila mantiere tijgi, komedo ni onego gichiw thuolo ni obilago mondo yangre negi kapo ni gin kod kiawa kodgi. Kwanza kama wanataka polisi wanaweza ambia polisi wajitambulishe kama wanawashuku, lakini hawa polisi wa hapa wanajulikana sababu tunafanya na kazi na wananchi hapa. Kwa hivyo naomba wananchi, wakati polisi wameenda katika eneo la tukio wanafanya kazi yao, wasianze kusongamana kwa sababu hiyo ita-attract watu, alafu baadaye wale watu ambao hawaelewi kitu gani polisi wamekuja kufanya, utapata wanafanya mambo ambayo si sawa. Kwa hivyo wakati polisi